Mashuja ko aramushimira ku yabafashije yabahaye ibiti yabafashije amahuzu ubu nyine yajanye na atelier y'amamashine yo kwigisha gusona umenye gusona bakamuha imashine akagenda akazashaka uburyo ashaka isukari y'abana ubu nivyari mware ko baramushimira rero urabona abantu bagore umwe babiri batatu bane batanu batandatu bane 8 9 10 11 12 simpani bukishusho neza hano ariko muri abangaba hafi kimwe cya gatatu nabapfakazi nakwe ngo hafi y'abana bana bakobwa bose abari batoya n'abana bato bashobora kurya neza bakaboneka umubiri nk'aba badamu tufite hano ariko reba umubiri wabo bose barasa n'abashaje kubera iki ni mirire mibi dede nibitekerezo byo ko bafite ingo ku mitwe yabo umugabo ari kwironda amaze yinga urabona aba mama nubwo bambaye kibambaye stero n'ikinyejana tugezemo wabibonye dore kano wabonye hano yambaye igishora imbere yambaye urupande yambaye agapira kadasa n'umupira hari sivyo cyaturitse akayose uyu nguyu yambaye urupande nubwo gupokezwa urabona urupande ntirusa na rumwe sivyo urabona uyu nguyu yambaye ikigoma hano n'umupira runo rupande ntibisa you understand urabona uyu nguyu yako yambaye hano naka ngaka ntibisa urabona tujuru bose bari very mix urabona uno mwana w'umukobwa yambaye igishora hejuru yambaye urupande hano yo uyu nguyu tunyenye bukabasa uyu mwana yarapfakasiga umwana umwe yes I know her yarapfakasiga umwana umwe aratahasubira iwabo urabona yambaye urupande rudasa n'ikindi gishora yasubiye iwabo which means aba bose ubona ngaha imuhira we urashaka kuva amakuru meza urashaka kureba ibiganiro byiza kana Imuhira studio twongeye kuramutsa abakunzi b'Imuhira studio tubahaye mwiriwe na mwaramutsa aho muherereye hatandukanye ku mugabane w'isi hanyuma turabashimiye abamaze gukora subscribe kuri Imuhira studio abakurikirana ibiganiro byacu kandi turanashimira bakomeza kutwereka ko badukurikirana kuri Imuhira studio nkuko bisanzwe ngira mwarimu maze gukumbura Evangeliste Michel kuri Imuhira studio uyu munsi tukaba turi kumwe nawe n'ibyishimo byinshi muraza kumva ibyagiye kubasangiza muze gutega amatwi hanyuma reka tuanze tumwakire kuri Imuhira studio tuguhaye kaze kuri Imuhira studio murakoze cyane wari umaze iminsi tutakubona hano kuri Imuhira studio nahangaha ino twaje nkuko babivuga rimwe na rimwe na telefone nticemo wari uri hehese ya nari maze igihe kirekire ndi muhira Minembwe niyo narindi nari mpamaze ukwezi kose niyo mpamvu wenda ntabonetse ku murongo cyane nageze mboneka amasaha rimwe na rimwe kubera nyine ama connection hariya nawe urabizi niyo mpamvu ntabonetse ariko ubu ndahari kabisa okay urakoze cyane hanyuma reka tuje mu kiganiro cacu byatumye tugutumira umunsi hari video zimwe zatugezeho mbere tubona uzirimwe izo video ariko ntitwazisobanukirwa kuri ubwo turazibika turavuga ati umwanya tuzakubona tuzazikubaza tubwirega udusobanurire kuri uyu munsi rero reka ubanze udusobanurire hejuru y'izi video hanyuma tuguheza umwanya ubanze uzisobanureho tubwire ibyo wari urimo ibyo wari gukora ibintu byose nyine ku batabizi nyine babashe kubisobanukirwa murakoze sinzi ko mufite liste y'ama video ushobora kugenda munyereka video imwe imwe kagenda basobanurira baba byiza cyane okay video turazifite bo projector tukagenda tureba tukabasangiza ama image bose nyine abantu kugira ngo bazibone reka dutangire kuri video ya mbere uyu ni wewe uri hara munsi inka uri gukama nije uri gukama hariya gusa sinari nujuje amategeko yo gukama kubera kuko nahuriranye nazo zitashe kama nambaye costume mu mategeko ntankizi kamwe umuntu yambaye costume uzambara busoka cyangwa nyine ukambara nyine irindi koti ryabugenewe cyangwa isimisi ariko nakamye neza urabibona hariya karana kadete nubwo nyine ari hashikireke ariko kandi naragerageje gukama aho ni hehe wari gukama hangane kuri Nyabibugu ni kuri Nyabibugu no ni mu Muzinda aha ni mu Muzinda niho nazo nkama no kuri Nyabibugu narakamye ko nta video mfite ariko wenda iraza kuboneka no gupuriza narapurije ariko hangana nazo nkama hari mu Muzinda yego iyo nka bari gukama bayita gute hari yitwa ngo ni Rubera Mariza ni inka y'igaju urayibona hariya ironsinya na hariya niyo nazo nkama yego
nyuma irasa gute? igaju ni igaju ni igaju ni inka y'igaju nziza irambitse itegeye imbere ni igaju kabisa. iriya ni igaju itegeye imbere. Hanyuma ko tuba tubona iriya nyana atari iyo gufatwa ariko bakaba barayifashe ari inyana nkuru ari iyo kwimigwa. oya yari n'intoya yo gufatwa. hariya iriya nyana imeze kuriya ntiyo kubitwa inkoni zo mu mazuru. n'umutavu ntiyo kubitwa inka iyo baza bimira inyana babayikubita mu mazuru ari inyana nkuru, ariko kandi baza bimiriza inkoni kimasa, naho inyana kubera kwitetesha baza bayifata kuko ntiyuma gukubitwa mu mazuru. urabona ko ari inyana nabi, iriya ntiyo kubitwa mu mazuru. Okay, urakoze cyane, tugende kuri video ikurikira. ahangaha rero urabona ni ibiti by'imishubi baravuye gutoragura, igihugu cabaye mwirara. Urakoze, reka tuje ku yindi video ikurikira. Iyi video nawo aha ni hehe wari uri, ni ibiki bari kubabwira? ahangaha twari turi mu bidego, mu bidego aha hepfo kwa Mparana. ahangaha aba ni abagore bitombwe cyangwa se ni abagore bose baba ari impunzi, baba ari bitombwe za rundu irundu za bidegu n'abandi bavuye mu mibunda n'abavuye hehe. ibi ni ibiti byatanzwe na organisation yitwa ngo ni Women Raising, Hero Women Raising y'umumama witwa Mama Shuja Nema Nyamadama akorera Bukavu, bayita Safeko. ni organisation ikorera mu Minembwe, ikorera mu Itombwe, ishinzwe gufasha abagore, ishinzwe kwita ku bagore, ishinzwe iterambere ry'abagore. umugore wo Munyamurenge ntasigara inyuma, umugore w'Umunyamurenge yiteza imbere, umugore w'Umunyamurenge agera aho abagabo bageze, umugore w'Umunyamurenge agere ku ntambwe abagabo batarageraho bivuye mu mbaraga z'abagore. noneho amaze kwitegereza akarere, abona akarere kabaye desert, ibiti byashize, aragendagira amapipiniere, abona ko tujuru nabishira mu bagabo, ubwiza bw'igihugu bujyawe n'abagore, ubwiza bwa environnement n'abagore. abagore nibo bazakoresha igiti cyane mu Murenge, igiti gikoreshwa n'abagore cyane. aragendagira amapipiniere ahantu hatandukanye. aha twari mu bidego rero, afata umunsi wo kubitanga rero kugira ngo abagore baje kubitera. aba ni abagore bari baje gupokera ibiti, bari batemye inyobo kugira ngo buri muntu wese agenda agira hatera ibiti bizadufasha ejo mu gihe kizaza igihugu ntikibe desert. iyo organisation rero ya Mama Shuja ishinzwe guteza umugore imbere no kurwana ku kiremwa mugore cyangwa se kiremwa muntu cy'umugore kugira ngo uburenganzira bw'umugore bushikirwe, umugore ahabwe intebe, umugore ahabwe umwanya. nico yari yateguye rero igiterane, igikorwa cyo gutanga ibiti. biba ngombwa kuko mpagera kaja kubasura kabona ibyo biti bitangwa, niho hangaturire. Ibyo biti byahawe aba gusa bonyine cyangwa hariho n'abandi? hariho n'abanyakaringi bagiye, aba ni bakeya mpanganiza, abanyakaringi bagiye, abanyagitave bagiye, abirundu bagiye. aba nabo twakoresheje interview bwa nyuma, bari bagiye gupokera ibiti bya nyuma, bahajya mu bidego begereye kuko twabanje guheza baje kure cyane. ariko afite n'indi pepiniere nasu iri mu Karingi kuri Gitave, afite n'indi pepiniere iri hepfo za irundu ryo kwa Bikino, afite amapepiniere y'ibiti arenga 3 kandi arimo ibiti ibihumbi 100. rero ahangaha twaduheza abagore bo mu bidego na Karingi na Gitave n'irundu, kugira ngo turebe ko twosubira kandi gutera ibiti bikagwira mu karere biciye muri uwo mushinga wa Hero Women Raising uhagarariwe na Mama Shuja. Okay, ubwo babyakiriye gute kubona muri kubapokeza ibiti? Wenda sinzi ko ari byo bari bakeneye cyane biri imbere, nk'ibiti ko tuzi kuriya haba hari ibiti byinshi, amashamba menshi, nubwo amakaratusi atohaba, ariko bakabona ko barapokera ibiti. babyakiriye gute? babyakiriye neza cyane. urabona ubu nyine abasirikare bari mu kuva mu madego bakaja gutwika amakara Rurenge, iboga baragera muri Mayi bakaja gutwika amakara Rurenge. umupfuko w'amakara uhagaze muri $25. igiti cy'ikaratusi rero ibisigaye bikeya, ugifite karakigurisha $20. igiti cy'ikaratusi kitanakuze cyane kuko kiragurwa $20 kugira ngo ugitsinde ugikuremo utwase ushire mu nzu. ni ukuvuga ngo ahangaha rero nuko ibiti bimaze gushira, igiti babyishimiye, nuko babona agaciro gifite ubu nyine, nuko babona agaciro amakara afite. abasirikare baje kuzana nibyo soko abasirikare bagize. none abasirikare barafite batsinda ibiti byose barabitema barabitwika kuri ordre yabo bitagurishwa. ngo mare kubigira basiga baje Rurenge no kuzana amakara kugira ngo abaturage babagurire amakara kwibeyi bashaka, bitari uko nta buryo abantu barya babaho. so urabona kugira ngo bakira ibiti ni umunezero, nuko babona kuko ibiti biha bigurwa amafaranga menshi, mu gihe kizaza bizadufasha kuba zaba bari hari mu gihugu babakoresha amakara. Urakoze cyane, reka tuje ku yindi video ikurikira. Tubanze turebe iyo foto iri inyuma, reka turebe iyo foto. Iyo foto ibyo ni ibiki? iyi foto noneho twagize ikibazo c'inzara mu Minembwe,
haza ikibazo ca bwaki. Bwaki ibaye iza mu basaza iza no mu bana. Mahoro Peace ishiraho ibintu by'ibikoma byo kugaburira abantu, igakoresha soja n'amasaka n'isukari n'amata ya nido. Ariko ikintu cyari kiduhenze cyane kizagihenda cyane ni soja, kuko soja nizirwanya bwaki cyane kurusha ibindi byose bikoresho. Nubwo uheze umuntu igikoma kitarimo amata ariko kirimo soja yo kira bwaki. Noneho ngo buce soja igahenda bakayikura mupfuko wa soja ugahagaze muri $150, 50 kilo. Haba ejo bundi Mama Shuja uriya nyine Hero Women Rising ahita atangira guhinga imirima ya soja. Uyu ni umurima wa soja uri kuri Gitare. Urabona kumeze neza, ni munini, ni hafi y'hegitari nka zibiri. Aha twari duhagaze nka hegitari 2 cyangwa 3. Uyu ni umwe afite imirima amaze kugura 3. N'amahoro nayo yahinze indi 3 iri kuri Gitave hirya, ariko nabasha gusura nubwo ariko nasoye amahoro biracyabimera, biracyari bitoya. Ibyo nubwo no hagarara ngo ntiboboneka. None biba ngombwa ko nja kugaragariza abaturage uyu nguyu kugira ngo abantu babone kuko mu karere kacu ashobora kwera imbuto izo arizo zose zodufasha kuramira abaturage mu buryo bwo bwose. Aha rero uyu n'umukozi wa mama Shuja witwa ngo niwe agronome. Uyu mukobwa ni umugronome wavyige no muri lisansiye muri agronome hari kuri ya Bukavu. Niwe wahinga yarabanje apima ubutaka, asanga ubutaka bwo mu Minembwe bwose bwahingamo soja. Arambwira ngo ugiye muri zirandondo za Rurambuge za ndondo zo hagati ati soja ho yo kwera ntibabona aho bayishira. Ati kubera ko ubutaka bw'indondo bwakira ibigori cyane bwoshobora kwakira soja, ubwo mu Minembwe bwakira ibigori cyane. Ati aho soja itokwera cyane wenda nkazamibunda kubera kuko harashushe, ariko hano urabona soja ukunze yayishimiye. So iyi soja rero izadufasha mu gihe cyo kugaburira abana, cyo gufasha abana. Kaba nshishikariza diaspora gutanga umusanzu mu gutanga imbuto ya soja kugira ngo tuheze abaturage bayihinge, cyangwa se undi wese ukeneye ubufasha yocisha muri Mama Shuja nema na madame ufite abagronome babifitiye yo bacishamo, n'amahoro ifite abagronome babikora yocishamo kugira ngo dufashe abaturage ko izi imbuto za soja bahinge duce bwaki mu misiri imbere, kuko iwacu ni heza, hari ubutaka bwiza ho kwera ibi byose. Kabashimira Mama Shuja nema ku ikorwa agezeho n'intambwe agezeho, nuko ngo nyuma y'amezi 2 barasarura. Niba sarura ntizamwa abana biwe, izamwa abanyamurenge bari ruguru. Rero n'abana bire Imana imbare ko vuza gutyo, izamwa abanyamurenge bari ruguru kubera kuko karakora ibikorwa byiza. Iyi ni soja nziza nigezemo, muraza no kubona ifoto nyihagazemo. Yes, sawa, urakoze cyane. Reka tugende kuri video ikurikira turebe. Aho naho ni hehe, ibyo ni ibiki? Ahangaha turi kuri Gitave. Turi kuri Gitave mu ndego za Gitave zikuka zija Gitave n'irundo ryo kwa Gakina. Ahangaha aya ni amasaka. Abantu benshi barashobora ni ibigori, aya ni amasaka. Tujuru ibi ni ibikorwa bya Mama Shuja na Mada bihagarariwe na organization yitwa Hero Women Rising cyangwa se Safeco. Nayo amasaka nakuye ko tuyakoresha mu kugwanya bwaki dukoresheje hamwe n'ira soja. Ahangaha yahahinze almost hegitari n'igice, haracyari matoya ariko yarabaye. Hari ahandi bayahinzira hirya za Bidego warangiza kuri Karongi, ariko ahantu twari gusanga ubutaka bwiza buri muri zirandego za Karingi na Gitave niho hari ubutaka bwayishimiye. Urabona kameme amasaka aho twazo tuganira kuntu igihe azerera iminsi atwara n'ukuntu yishimiye ubutaka. None aduze difference yandi masaka ahingwa za Bukavu, ahingwa muri Prendera Ruzizi, dusanga yanga ni afite ubuzima bwiza kurusha yandi, ni nayo bangutse kumera kuko ayanga afite ubutaka yishimiye kurusha ahandi ko akura bihuse, ahandi wakura neza. Toujours dukeneye kuko abantu batanga imbuto y'amasaka kugira ngo tubashe kuyapokeza abaturage bayahinge. Anga yahinzwe na organization y'umuntu kandi Imana imuheze umugisha, ariko kandi nawe ntafite imbuto yo guhereza abaturage bose. Ayanga yarayahinze ngo niyera ntazayapokeza abantu ngo bayarye, azahereza abantu imbuto kugira ngo abantu batangira bagira gute bahinge. Anatanda yuko ayanga yera toujours uko ngana hegitari imwe n'igice ntazatwira abaturage 10,000 birenga biri mu Minembwe. Birasaba sponsorship y'aba diaspora kongera umubare w'imbuto izo arizo zose idutera inkunga mu mbuto kugira ngo uyu mama abashe kugeza ino mbuto y'amasaka ku bantu bose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma se ko ndi kubona afite ibintu byinshi ari gukora hariya bijanye n'ibihingwa, ubwo nta byonyi bibaho bishobora kubyona cyangwa se wenda barabagizi ba nabi bakabyonona? Ibyonyi hari byo bita ngo ni arizo bita ngo ni muri agronomy babyita ngo ni pest crops, ni pest crops.
ni ibikoko birya inani ibihingwa. Urumva abantu ba agronome nibyo bigiye, hariho udukoko turira ibihingwa mu kuzimu, bafite imiti ipuriza, ariko icyonyi cyabaga mu Minembwe ni inkima. Nta biti bihari ngo inkima ziraza, ni inka, nta nka zigihari ngo zirona. So ukumva rero ibyonyine ngaho cyane abagronome nicyo kintu bashinzwe, ibyonyine bikeya, ahubwo icyo bakiza nuko hobonekaho ubundi indi qualities zindi mbuto zibi nazo zigapimwa kuri ubwo butaka, basanga zifite quality n'ubutaka zigahingwa, tukaramira abaturage ko turashaka ibihingwa byera byihuse kugira ngo biza biramira abaturage. Yego. Okay, urakoze cyane. Hanyuma se aba bagizi ba nabi ntibashobora kuza wenda bijanye n'umutekano wenda bakabitema kugira wenda bagira abaturage nabi? Hari abantu se barinda umurima? Imirima iri ahantu hari abaturage, ahantu hari umwanzi wacu wo kwangiriza ibihingwa ni kure ya hano. Urumva ahangani ni hagati ya Karingi na Gitave no kwa Gakina, ni muri za Ndegu. Karingi yo mu Bijumba abantu barahari, Gitave y'abanyenganje barahari. So ahanga biri safe, hano biri safe, nta kibazo cy'uko umwanzi yoza. Kandi buryo umwanzi wanashaka abanzi tugira twebwe bazabangiriza ibyasarura, ariko mirima gati bazababyangiriza nabo baba bazi ko bazabatunga. N'ubundi ibigori twagiye dutamirima byaboreye mu mirima tibabitwitse. Ngavuga rero ngo hano nta kibazo, hariho umutekano wabyo. Ibisambu byagiye bikura, hari ibisambu byagiye bikura hirya za Karongi, za Gakenke, za Karingi, za Kabingo, za Monyi, za Masha, za Gihanama. Hari ibisambu zohingwamo amasaka bikera kubera kuko bifite ubutaka bwiza, bifite engrais chimique, biri fertilized, bifite imboreya. So igihingwa icyo cyose twohinga, ubona nk'amashu nyine bari mu kuyahinga ntari mu kumara amezi akaba areze. Ibitoryi byaho kubirera vuba byihuza, akabemba ko karera. So we have to support, tugomba gusupportinga abantu mu buryo bw'imbuto. Nje icyo nsaba ahangaha nk'uyu mama Nema ni umuntu wo gufashwa, ni umuntu wo kwitabwaho, agafasha abatu kandi ibikorwa bye byose abicisha mu bagore, kuko abagore nibo banyarutse ibintu bijanye n'inzara. Abagabo buriya bicara batekerereza igihugu, ariko kubijanye n'inzara tuyoborera mu bagore. Yego. Urakoze cyane. Reka turebe ikurikira, turebe video ikurikira. Iyo foto kwanza, iyo ibyo ni ibiki nazo? Ni soya? Ni soja, ino muri masoja. Ahubwo hanga urebye neza n'indi hegitari ini ya soja. Urabona ko soja imeze neza, very close. Ahubwo kubera kuko uyu agronome yambwiye kuko kubera kuko bayiteye batizeye, bayiteye bayegeranije bazi kuko batizeye kwizamera yose. Ubona ko iri very close, iregeranye cyane. Ariko arambwira ati kubera ko basanze ubutaka bwayo buhwanyije n'ubuzima bw'iyi soja, next time noneho bazoza batera on distance kugira ngo ino soja batera ahantu hanini. Urabona izera, ariko kandi ubutaka yishimiye ubutaka. Cyo gituma wabona iyo bateye yose yagize gute yameze. Iyo ushaka ko ubutaka ari bubi kuri soja haba harameze ibitaro, ariko urabona kameme uko biri kose biragaragara ko igihugu cyacu kizeramwe imbuto zose. Dufite umugronome witwa Jadon, ni vice president wa Adele, hari imirima yateguye yahingishije ibishimbo y'abaturage mu Minembwe. Narebye uburyo bayiteguyemo, it's amazing. Ino ya soja nayo karayitegura n'aba expert muri agronome. Urumva bafite programme zo kuzoza muri aba expert bazapima ubutaka bwa Minembwe bwose, bwa Mibunda, bw'Indondo, bakamenya ibihingwa bigomba kwera hariya. Tidugira mu Minembwe twagira gusa igihingwa kimwe, ibigori n'ibishimbo. Nivyo bihingwa twagiraga, ariko buko baratekereza ibindi bintu tuzokora kugira ngo Minembwe ihingwe ibihingwa bitandukanye. Mu gihe nta mata dufite, umwana narya arya indya zitandukanye zizana intungamubiri, arya imboga nziza, arya umutsima mwiza, anywa icyayi cyiza, anywa igikoma cyiza, intungamubiri zose zo kurya zose zihuriremo. Ariko izo zose tuzabikura he? Muzo tuba twahinze. Urabona nk'isoja nakuvuga ngo umufuka ugeze mu madolari 150, amasaka ugeze mu madolari 100. Ibyo zose tugomba kubihinga iwacu tukirinda ama dépenses. None icyo gitsaba ni ikintu guheza abaturage imbuto itanga bino bintu abatunga bakabihinga. Yego. Tukifashisha aba agronome baya ma organisation bakamenya uburyo babikoresha abaturage. Yego. Turebe ikurikira. Iyo video aho ni hehe n'ibiki bari kuvuga? Iyi ni video y'ibiganiro naganira n'abamama. Nabonye ko nta wundi munsi uzobonana n'abamama ku munsi mukuru wa Lewi Mars. Bafatiranyiriza hanga mbabwira agaciro ko mu mama, naho zababwira agaciro ko mu mama, babwira ubwiza bw'igihugu. Burya iyo uje kugera mu gihugu gasanga hari ibintu bitatu uzugera mu gihugu usanze bidahari uzugihunga.
igihugu iyo usanze kitarimo igiti kitarimo igiti kiba ari ubutayu, uzogihunge nta mweru uzokibamwo, nta mvura izokigwamo, nta nka izokibamwo, nta tungo ryokorokera mu butayu. Ico ni kimwe. Icya kabiri kiza kiranga ko igihugu kimeze neza kirimo umutekano, ni igihugu wasanzemo abagore. Iyo ugeze ugasanga nta mugore uhari uzohunga. Nicyo gituma n'Imana yabonye ko muri Edeni hagumye kuboneka Adamu wenyine ishiramo umugore. Ni ukuvuga ngo ahantu hose hatarimo umugore haba hariho point d'interrogation. Ikindi cya gatatu kizokoreka ko igihugu giteye imbere, naho uzosanga giheza uburenganzira abantu bose. Ni ukuvuga ngo ubu nyine abagore bacu twabahaye uburenganzira bwo kumva kuko bagomba kwikura muri bya bitekerezo za kera, bagahaguruka bakagarura ubwiza bw'igihugu. Ubwiza bw'igihugu ni iki? Ni igiti. Nazo mbabwira agaciro k'igiti. Agaciro k'igiti nama ngitangirira muri Edeni, ndakizana nkigeza igorigota Yesu akibambwaho, kugeza ubu nyine mu minebwe tugikomeza. So igiti cyakozwe mu isanduka y'isezerano, igiti Zakayo nico yuriye, igiti nico Mose yashize ku nyanja icikamwo, igiti nico cyari kirimo, igiti nico Yesu yabambweho, igiti nico Yakobo yagaza afata agashira mu ruzi, inka ziwe zigatwara amezi ashaka. Igiti muri Bibiliya n'inshuro nyinshi. Yesu yageze imbere, Mose yakubise ku rutare, Yesu asanga igiti kiteza imbuto arakivuma. Yesu agari i Yerusalemu asanga ihema ryari ryubakishijwe ibiti. Ni igiti. Noneho nkaza mbasobanura ubwiza bw'igiti. Ariko cyo dusanga imurenge igiti gica mu maboko y'abagore cyane. Abagore nibo bahinga, nibo bazitiza, abagore nibo bakomeza, nibo batoragura. So ni ukuvuga ngo nibo bateka, nibo banyiri igiti. Aha naza mbabwira gufata ibiti neza no kwita kuri environment y'igiti. Aha rero mbere yuko tubaheza ibiti, nazo zabasha kwacisha kuri seminaire yuko bagomba gutera ibiti. Waza utema igiti kimwe ugatera bitatu, watera igiti kimwe ugatera bitatu. Nicyo nazo mbigisha ngaha, baravyakira, baravyishimira cyane. Yego, abantu baje mu buryo bwo gushaka umutekano, abagore nabo bagomba babungabunga ikibazo cya environment. Yego, ni ukuvuga ayo masafuriya tubona n'amabase kwikoreramo biriya biti biri n'ingemu, nawe kuzikoreramo. Uraza kubona wenda video babyikoreye, sinzi ko ushobora gushiraho video deja babishitse ku mutwe, uraza kubibona. Reka tugende ku yindi video turebe. Most of all, urabona nk'abagore, garura ya foto y'abajya abagore. I wonder, urabona abantu bagore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Simpani buka ishusho neza hano, ariko muri aba ngaba hafi kimwe cya gatatu n'abapfakazi. Abenshi n'abapfakazi hano. Yego, abenshi n'abapfakazi hanga. Yego. Pole cyane. Tukomeze kwinde. Kandi you can see, urabona aba mama nubwo bambaye kibambaye stero n'ikinyejana tugezemo. Wabibonye? Dore kano wabonye hano yambaye igishora, imbere yambaye urupande, yambaye agapira kadasa n'umupira hari. Sibyo? Cyaturitse akayose. Uyu nguyu yambaye urupande nubwo gupokezwa. Urabona runo rupande ntirusa na runo. Sibyo? Urabona uyu nguyu yambaye ikigoma hano n'umupira, runo rupande ntibisa. You understand? Urabona uyu nguyu yako yambaye hano n'aka ngaka ntibisa. Urabona toujours bose bari very mixed. Urabona uno mwana w'umukobwa yambaye igishora hejuru, yambaye urupande hano. Yo, uyu nguyu tunyenyebuka basi. Uyu mwana yarapfakasiga umwana umwe. Yes, I know her. Yarapfakasiga umwana umwe aratahasubira iwabo. Urabona yambaye urupande rudasa n'ikindi gishora. Yasubiye iwabo. Which means aba bose ubona ngaha amahuzu bambaye, amenshi nayo twage dukurana mu Burundi, bamwe twage tubahereza. No one is able yo kuba ashobora kuba afite amahuzu 35. So ubuzima rero tugomba kubukura nk'abantu bavyeyi bacu. Ubuzima bw'aba badamu tugomba kubatera agateka, buri mudamu wese akisanture yuko ashobora kubona ubuzima burenze ino level bagezemo. Izo tubihabwa niki? Tubihabwa n'imbaraga zacu twebwe. Yego. Sawa, reka dukomeze ku video ikurikira. Uraza kungarura indi foto. Okay, zanira foto wabonye ko bikoreye ibiti. Tegereza ino image bano bagore. Bakira ibiti ariko no one is happy. Nta muntu n'umunezero muri bo. Nakwe ngo hafu y'abana b'abakobwa bose abari batoya n'abana bato bashobora kurya neza bakaboneka umubiri nk'aba badamu tufite hano, ariko reba umubiri wabo bose barasa n'abashaje. Kubera iki? Ni mirire mibi, n'ibitekerezo byo kuba bafite ingo ku mitwe yabo. Umugabo ari kwironda amaze yinga, abana bari ku mutwe wiwe, ntafite ahakora, ntafite aho ntaho nikora. Urabona ubuzima babayemo. Tugomba kuva kuri no level tugakura abadamu bacu muri bura buzima bwo kubaho bobaho batanezerewe. You can see no one is laughing, nta muntu n'umwe uri guseka hano. Kubera iki? N'abantu bahuye n'intambara babura counseling, n'abantu bahuye n'intambara bahura n'ubukene. Ariko ndasaba kuko uyu yatanze ibiti, nawe tanga amahuzo, undi nawe atanga ibigori, undi nawe atanga ibishimbo. Tubagabanyirize uburemere bw'ubuzima, baje mu buzima bwiza, bicare tubahingishirize, bahinge mu buryo buri profession, buryo buri profession. Abagronome bahinge, baza batanga umusaruro, bagurisha bagira ibyo barya n'ibyo bagurisha n'ibyo basigaza,
none bibatunge. Yes. Okay. Bose ubona hangana ukuri ntabwo ndi gukabya. Apenshi abana babazi benshi baza kubamenya neza. Abenshi bose bano n'abana bapfakazi bazi no ntambara. Bizi ntambara. Ariko ubarebye wobona nk'abakecuru ni mwamubona ko ni nk'abakecuru ariko n'abana batoya kuko umwana w'umukobwa umufashe neza uyu nguyu afite abana batatu uyu nguyu umufashe neza uyu nguyu yoshiramo ikigudi yoshira inzara hejuru y'izindi yo kwisiga kimwe n'abana ariko arabikora gute afite abana batanu wenda cyangwa batatu yasigiwe karibaza baziga gute bararya gute ntaho hafite ntacuruza so nuko niko bimeze so dukurikira niyo ya nyuma iyi nayo ni ya yindi tujuru bikoreye ibiti mumaze gufata ko arashimira mama Nema na mama Shuja ko aramushimira ku yabafashije yabahaye ibiti yabafashije amahuzu ubu nyine yajanye na atelier y'amamashine yo kwigisha gusona umenye gusona bakamuha imashine akagenda akazashaka uburyo ashaka isukari y'abana ubu nibyarimwe ariko baramushimira rero ahangaha tuvuye mu gisambu barasa n'aba kame murabona kuko baragerageza kumwenyura ariko ni ibintu ugaragaza kubashiramo morale gusa kandi ntibikunda kuko ngo abagore batanu inzu zitandatu inzu zitandatu mu zibangikanye z'abapfakazi ziri umugabo n'umwe usigaye ntarara mu muhana arara ku marondo so ibi rero ni ibintu tugomba gutekerezaho nshuti bavandimwe umuntu wese ufite ubushobozi nk'ubu bwa mama Nema Shuja uyazanye ibiti uko icyo mpankora ahangaha simpambwira abantu kuko bino biti bifite agaciro kenshi ariko bifite umumaro ejo kurusha ibyo wowe utekereze mu mufuko wawe udashobora kuzana nawe ushobora kuzana ikindi gitekerezo cyozana ibindi uwo yazanye ibiti bizokura mu myaka ingahe 3 n'itanu nawe urashobora kuzana ikindi gihingwa gikura mu kwezi kumwe undi akazana igikura mu mezi 3 twese tukuzuzanya kuko byose ntazabikora wenyine yes ntazabikora wenyine yeah sawa turagushimiye cyane kandi dushimiye na Nema turamushimiye kabisa twari kabisa afite igiterane mu minengo cyo gutanga award ku bagore bitwaye neza muri bino bibazo abagore b'abanyamurenge bitwaye neza abagore b'abanyamurenge bagaragaje ibikorwa bagaragaje ubutwari ari mu minembwe azagenda mu minembwe 11 I think azaba afite umukutano wo gutanga award yo gutanga ibikombe ku bagore b'abanyamurenge babaye intware muri bino bibazo ku bagore b'intanga bakoze ibintu by'intangarugero by'indashikirwa twaba tumushimiye kandi tumutera intege kuko ibyo ahakora ni byiza no gushimirwa n'abantu bose yego murakoze cyane narimvuze ati turamushimiye nawe Nema njewe twaranavuganye ni umugore kabisa w'intwari turamushimiye aho ari hanyuma nawe turagushimiye mama Nema azadutumire mama Nema azadutumire naje gutanga iyo award sawa nzamubwira kabisa